Šivčani sretni, lijepi, veseli, debeli. Dalje patite na bandere. Evo, dobro, već je dobar dan. Kako se čete? Ko se ovdje nalazi? Ovo je moje majva mjesto. Demir, I ja upeče. upoznajte nas sa vašim šatorom, a ne tužujte. Ovo je od Gospodične Bisanice 2. Ovo je Bračanka. Ženski dio Stenka se Bračanka. već sprema za nešto, ne znam šta. Čuj, čekam. Stenka već... Još nije vrijeme za spavanje. Stenka je već spremna, mislim, dobro, to ćemo proispitati dok padne mrak. Idemo dalje. Ne, najvažnije je frižidere. Sve. Idemo dalje. U našem... Nažalost ništa. Isus. Nemoj zada. Evo gleda, donosi smeće. Adlane! Šta smeće nosiš? Jel je to tamo, Evo, zašto? Kamerman. O, kamerman. A nije mi jasno zašto non stop idu unazad. Ne znam. Da, koliko mjesta imaš? Damir. Profesora snima. Ja sam stidljiv. Pa tu će snimiti sada. Sad ćemo biti ozbiljni. Italija. Čekaj malo, nemoj me tek koncentrirati. Nalazimo se ovdje u trgovačkom nekom centru na pompi. Mi ćemo sada razmotriti kvalitetu bombona ovdje. Stoga pitat ćemo stručnjaka za bombonjeriju. Jo. Ravnatelj, idemo telefonirati da čujemo šta je u bolnici. A iza toga idemo kući, to okolo. Ajde, lijepo nam dođite, zabavljajte i druge ovako.
I to je to. Ti si rekao da tu neće biti komaraca, rekao si da će padat kiša. Sad ćemo mi to sve zapaliti. Ko ima majonezu? A ima bolove za nogu. Pa je onda šta još rekao? Cool! Di si Saša? Ovako baš se najpi. Nema niko Možeš, a? Koliko to mora mati dalje? Koji nas pravi? Koliko moraš? Ako ćeš reći pečenu, možeš u vatru staviti. Ako ćeš sa žarom, u vatru staviti. Sad je koji krelj oko 3 ujutro. Nalazimo se negdje prema Minhenu, blizu Minhena, otprilike 100 kilometara. Evo mi još dosta, jako dosta. Svi smo onako umorni pogledali. Kako bi sjajnu sliku napravio sad ovak da imam fotoaparat, Senat i zalazak sunca. Sve ovo Hrvatska. Tako je! Priroda je predivna, fantastična. Mi smo odlučili ostati ovdje u Norveškoj zauvijek. Ne vraćamo se kući. Napravit ćemo komune, vidite se dole. Slikate nastaviti. Sada nam je točno 23 sata i 5 minuta. I nećete vjerovati, do ponoći je ovako. Malo mi je. Previše svjetla ima. Ukreći se malo okolo. Da vidi more. I galebovi lete, ne spavaju ni galebovi. Kako je njima tek?